Idongo maga oganda Somali mawuok e kaunti ma Isiolo oseyo tim mar moko kuom jodak makono mane ogone jatend piny William Ruto kod jotelo mamoko koko e kinde mane gilimo gwenge makono juma mokalo, kendo gikwayo jatend piny ng'uono kuom kido makamano e wi oganda jo Somali. Jakom mar riwruog jodongo ma Isiolo Abdulkadir Sharif kaachiel gi jagoro mongirore mar riwruogno Adil Hassan owacho ni kido mar kwedo jotelo e wangi kamano nyiso achaya manitiere e okang' mamalo ma ok onego mi thuolo kendo. Mimi hapana sema fulani, lakini haikufanyika mambo mazuri, na nasema rais yetu, pole sana. Wewe umetuletea maandalio na ulikuwa unataka tufaidike, lakini watu ambaye wakosanaji, vijana ambaye ni walefi, watu ambaye hata saa ingine ukiangalia wengine hata si watu ya Isiolo, ni saa ingine watu kutoka mbali wamefanya tabia ambaye hatukufurahia. Tuna condemn zaidi na tunalaani ile incident ambaye jana watu wanajaribu kuheckle kiongozi wa nchi. Kiongozi wa nchi ni baba yetu, ana heshima yake. Kiongozi ya nchi kukutembelea sio rais, kwa sababu kaunti 47 nchi nzima ya Kenya kila mtu anajaribu kupata hiyo nafasi.